n'umukiza unkunda izeye Yesu ntabwo bafite beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite kuva ubu sintinye ibizabejo ibyago cyangwa amahirwe ayizi byose ko Imana itegeka kwiganyira no kusa beshwaho no kwizera Yesu niringiye haleluya bumbatiwe n'umukiza unkunda izeye Yesu ntabwo beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo beshwaho no Yesu wanjye niringiye imbabazi bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite kuko wankoze akaramata nshuti we siza gukoza isoni zaguhaza ibyiza zagushira hejuru nk'uko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera uko wankoze akaramata sinza gukoza isoni zaguhaza ibyiza zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera kuko wankoze akaramata nshuti we sinza gukoza isoni zaguhaza ibyiza zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera uwo Yesu
yandutiye byose, namuhaye umutima wanjye nawe yaramagije. Nta byago byantera ubwoba mbere y'ubuhungiro, uko bizamera kose azanyihanganisha. Uwo Yesu we, uwo Yesu namenye, yandutiye byose, namuhaye umutima wanjye nawe yaramagije. Nta byago we, nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro, uko bizamera kose azanyihanganisha. Ubu hariho benshi bakiratana ubutunzi bwabo bwinshi ndetse n'amazu meza, abandi amashuri yabo n'amafaranga, bakirengagiza yuko ari iby'igihe gito. Korera Yesu umwanya n'uyu, iminsi irahita yihuta, ukwita ntizagaruka, wite ku iherezo ryawe. Korera Yesu umwanya n'uyu, iminsi irahita yihuta, ukwita ntizagaruka, wite ku iherezo ryawe. Korera Yesu umwanya n'uyu, iminsi irahita yihuta, ukwita ntizagaruka, wite ku iherezo ryawe. Korera Yesu umwanya n'uyu, iminsi irahita yihuta, ukwita ntizagaruka, wite ku iherezo ryawe. Korera Yesu umwanya n'uyu, iminsi irahita yihuta, ukwita ntizagaruka, wite ku iherezo ryawe. N'uyu mugoroba uri igitangaza, n'uyu mugoroba urahebuje Kristo. Ni wowe ukwiriye ikuzo, ni wowe ukwiriye gushirwa hejuru, ni wowe ukwiriye gusingizwa. Tuje tukuramya, tuje duciye bugufi, tuje twunamye imbere yawe mwami, kugira ngo ikuzo ribe ryawe iteka ryose. Tugushimiye umugoroba mwiza kandi wongeye kuturemera. Turagushimira ibyishimo by'agakiza wujuje mu mitima yacu. Turagushimira yuko aba bose bateranijwe data bero uri mu ijuru no kumva icyo wabateganirije uyu mugoroba. Ndagusabye kugira ngo ubwo tugiye kugabura ibyawe, Nyagasani Imana yacu, ureke bibe bivuye muri wowe, bije gukiza no gufasha imitima, bije guhembura ubugingo bwa benshi, bije gusubizamwo abantu intege bari bacitse intege. Mu izina rya Kristo Yesu, ubutumwa bwiza reka bugira imbaraga muri twe mwami. Reka twongere twumva agaciro kabwo mu buzima bwacu, bidutume tubasha guhaguruka no kwamamaza icyo wakoze Kristo. Urakoze yuko uri kumwe natwe kugira ngo wiyubahirishe muri twe, kandi urakoze yuko usohoza imigambi yawe myiza ku buzima bwacu. Turagushimiye yuko uri imbere yacu kugira ngo natwe twumve icyo uganira natwe. Ni mu izina rya Kristo tubisabye, amen. Yesu ashimwe cyane. Tunejejwe no kuba hano kandi uyu mugoroba, kubw'ineza n'urukundo rutangaje rw'Imana. Imana ibidushoboje nihabwe icubahiro. Dushimiye yuko muri bazima natwe tukaba turi bazima kubw'ubuntu bw'Imana. Abavuye kure, abo twabanye kuva ku wa 4 ejo ku wa 5 n'uyu munsi rero abo tubashe kubana, mwese tubahaye ikaze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twishimiye kubana n'abashumba turi kumwe hano.
baba bari abasangwa uhereye ku mushumba wa hano n'abandi bashumba babashitsi bari kumwe natwe babashe kubana natwe no mugoroba. Harimo abari barazindutse, turabizi, twarabimenye kandi twarabakurikiranye. Kuba Imana yarabarinze mu rugendo mukagaruka amahoro, cyubahiro kibicyubiteka. Bashumba twabanye kuva kuwa 4 n'ejo kuwa 5 n'uyu munsi rero harimo n'umushumba w'umushitsi nawe tubanye, nawe n'umugisha. Sinshidikanya ko hari icyo Imana yashatse kudusangiza uyu mugoroba. Haleluya. Twishimiye kubana na mwene data, dufatikanije kubwiriza ijambo ry'Imana. Turabona umwanya ngo twicare tuganire, ariko nafikiri biraza gukunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nari mfite umuruho ariko numva nsa n'umuntu urushe. Iyo ntagira turiya tuzi mba nahunyisha. Habe na pastor nabonye byenda nawe yari hafi aho ngaho. Twembe twari ko dusiga nutanga uwundi. Ariko ndashima Imana yuko Imana igiye kudushoboza gukora ibyaye. Ndakwifuriza umugoroba mwiza wo kumva Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Turabwiriza umwanya mutoya, turirimbe, turamya Imana. Baririmbye akaririmbo kavuga ngo ukinifunza ku seneje mwaka 7 ni na 4. Imba ni na 4 ni na 4. Ukinifunza ku na tena zaidi. Igituma abantu bari mu gutsindwa nuko ntawe wabatoje kurwana. No hakika. Kuko Paulo yaravuze ngo abo turwana ngo sabambaye inyama n'amaraso, ariko ngo tuzo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Igituma abantu bari mu gutsindwa nuko bari mu kurwana n'abantu aho kurwana n'imyuka. Nimuvuge ngo amen. Kandi igihe cyose uzarwana n'abantu uzatsindwa, ariko nutahura yo kurwana n'umwuka tuzarwana nawe nk'abantu, kuko nawe ntwaro zawe sinkiza abantu. Ariko Paulo yaravuze ngo ariko imbere y'Imana ngo zigira imbaraga, zazitsinda ibihome zigakubita hasi mpaka n'ikindi cyose cyishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Nimuvuge ngo amen. Sasa tukifunzwa kupambana, amaze kudutoza kurwana bene izo ntambara. Hatuwezi vurutana na mtu, nta muntu twovurutana nawe, lakini tunaweza vurutana na mahewa na mapepo. Tukababwira ngo nyamanza, kandi aza nyamanza. Atukuzwe Bwana wa majeshi. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Umwanditsi w'umunyabwenge yavuze ikintu gikomeye cyane. Yaravuze ngo dans le calme Dieu agit. Ngo mu guceceka gusa ngo umuntu agatuza ngo Imana izikora. Nicyo gituma yababwiye ngo nimugende muzunguruke ziriya nkiki, ngo kandi muzizunguruke mudahaye mugira gute, ngo mudahaye muvuga. Mugira inshuro ya mbere mucecetse. Kandi ikintu kigoye muri kino gihe ni uguceceka. Kandi sinone bigoye gusa, byatangiye kugora kera. Ariko arababwira ngo nimuzizunguruka 7, ngo nimugeza ku nshuro ya 7. Nimuvuge ngo amen. Yaravuze gusa ngo mwamamaza insinzi, victoire. Heza isi cyubahiro. Nimuvuge ngo amen. Mwamamaze gusinzira. Nzamamaza gukomera kwi noneho baguheze mikoro. N'abandi bana mpaye mbona hano babakora bahe baririmba muzi. Sarire muzozo mumanka biyegereza za mikoro tu. Twese tugume dufatikanye.
urwandiko Pawulo yandikiye abigaratiya, urwandiko Pawulo yandikiye abagaratiya, reka ariho duhera dusoma. Igice ni cya 3 umurongo ni wa 13. Yego. Kristo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Amen. Rwandiko Pawulo yandikiye abiroma, mureke dusome cyagishe. Abaroma igice cya mbere murongo wa 16. Ubutumwa bwiza ntimunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Yego. Uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Yego. Kuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Amen. Amen. Igiterane cyacu ko turiga ijambo rivuga ngo ese nizihe nyungu tubona nizihe nyungu tubona mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nizihe nyungu bwaduhaye, niki twabonye mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buza buduheza iki, buza butubyarira iki, tuza tubona mu ihe benefisi. Nimuvuge ngo amen. Amen. Icyatumye Pawulo avuga ngo ntabwo bugira gute, ntabwo bukoze isoni. Nuko ngo ikintu kidakoze isoni kiba gifite inyungu. Siko bemeze, kiba ari cyiza, kiba kiboneye kandi kiba gifitemo umusaruro. Alors nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Pawulo aravuga ngo sasa naje umuhagarikizi yabivuze ngo naje ubutumwa bwiza ntabwo buza bunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'iki y'Imana ngo ihesha uwizera wese. Ako karongo uzuduca karonga hano, ihesha uwizera wese. Gukizwa. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Iyo umuntu yizeye akizera iryo jambo arakizwa. Akaga dufite nukuba mu matorero tutizeye. Tunaimba lakini hatuamini, tunaomba lakini hatuamini, tunatoa sadaka lakini hatuamini, tunatoa 1/10 lakini hatuamini. Nimuvuge ngo amen. Ariko iyo twizeye, muri ibi byarabyo ngo nimba wizeye ihoraho izagira gute, izabigufasha kwizera Kristo. Muri ibi byarabyo ngo niko kuza kudushoboza ngo kunesha ndetse ngo iby'isi. Iyo umuntu yizeye Kristo Yesu agira imbaraga muri domeno zose. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Murabona abantu basa n'umutima wahiye uruhande rumwe. Mwarya agatsima kahiye uruhande rumwe. Uruhande rumwe ukakarya ukumva kameze nkasawa. Urundi ruhande wakubitamwo ukuboko ukumva sinzi ibintu uko byabaye. Igituma muri mu kubona abayumbe bahengamye, abavuga butumwa bahengamye, abapasteri bahengamye, abadiyakoni bahengamye, abakina mama bahengamye, nuko batabaye batizeye. Iyo umuntu yizeye aba delivery muri domene izarizo zose z'ubuzima bwiwe. Nimuvuge ngo amen. Amen. Kongere Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ndaza kubikora. Twaravuze ngo imwe mu nyungu twadukura mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buza butuzanira, buza buduheza. Ijambo rya mbere twaravuze ngo niki? Ni imbabazi, ni ukubabarira. Tumesamehewa hatuna deni.
Mesamehewa hatuna deni, amelipa yote. Hatuna deni, ni kazi ya thamani yake Yesu, oh msalabani wa Mwokozi. Ariko uzi kuririmba warababariwe. Umuntu wababariwe ni uzumenya uburemere bw'imbabazi, ni uzumenya agaciro k'imbabazi. Nimuvuge ngo amen. Ukuzugira ngo none wari ubikwiriye, ntiwari ubikwiriye. Ukuza wikarakaza ukagira ngo none uri igitangaza warabishoboye, ntiwari kuzabishobora. Icyatumye ubishobora nuko wahawe imbabazi. Nimuvuge ngo amen. Kandi izo mbabazi n'ubu ngubu niracyariho. Habe n'uyu mugoroba wobabarirwa. N'uyu mugoroba imbabazi za Yesu Kristo zirahari. N'ubu karaguhamagara ngo ngwino kubabarire. Ngwino kubabarire. Hallelujah. Inyungu ya kabiri twaravuze ngo niki? Yampaye. Ejo niki twavuze? Inyungu ya kabiri twaravuze ngo nugutsindishirizwa. Kubera yuko mwaraye mu gitaramo cyane se nguma kubasa. Kuko iyo abantu baraye mu gitaramo baza baguma gusinzira. Ntibibuke cyane. Gutsindishirizwa nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Nuguhabwa ese no kugira gute? Nugukurwaho urubanza turukurweho gusa, ariko hakagira undi wishyiraho urubanza rwawe. Nimuvuge ngo amen. Kugira ngo wewe uze kubarwaho gukiranuka, urya wari umukiranutsi abarweho gukiranirwa kwawe. Nukuvuga ngo habaye chance y'ibintu bibiri. Mukaburanya iwe akajana gukiranirwa kwawe, nawe ukajana gukiranuka kwe. Nukuvuga ngo kurya gukiranirwa yajanye ntiyarakumerise, nawe gukiranuka wajanye ntiwarukumerise. Heza Yesu icubahiro. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Icyo gitume gihe cyose tugufite, tutagufite nk'abagukoreye, ariko tugufite nk'abaguherewe ubuntu. Ntabwo twari tubikwiriye. Ubutumwa bwiza icyo buzaba tubyarira inyungu tubukuramo nuko buzaba duhindura kuba bakiranutse. Nimuvuge ngo amen. Twongere. Bwana Yesu asifiwe cyane. Yes. Nigeze mbaza abantu ndababaza ndetse muri mwebwe ninde mukiranutse? Barambwira abantu mbona baracecetse. Uko ndamukiranutse uri umungumu. Mbona abantu bagize nk'ubwoba. Ndafikiri ndavuga ntibirashoboka yuko abantu reka nabaze nyine. Muno ntabakiranutse barimo cyabura ntibarimo. Gute? Nayo mafuta ufite. Kubwo kwizera Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nzanyoberwa icyo ubutumwa bwiza icyo bwatubwirije mu mitima no mu bugingo bwacu indani. Mwiteguye ko Yesu yoza? Abiteguye ko Yesu yogaruka nibashira amaboko hejuru. Abantu biteguye ko Yesu yoza in time nibashira amaboko hejuru. Yesu azajana abakiranutsi cyangwa azajana abanyabyaha. None uzuvuga ngo umuntu ndi umukiranutsi gute Gasarani. Abantu bakagaruka kuri chapitre ivuga ngo bose bakoze iki aho ni giheke. Bose bakoze ibyaha icyo gihe ni giheke. Nukuva kuri Adamu. Nimuvuge ngo amen. Ariko kugeza kuri Kristo Yesu bose babarwaho gukiranuka. Nimuvuge ngo amen. Kubwa Kristo Yesu binyuze mu kumwizera. Ako kantu ngaka kantu abantu baza basiga. Binyuze mu kumwizera.
reka mbabwire niki naco hari ibintu byaparanganishije abantu. Hari abantu ngo bacomotse ngo biyita ngo yuko ari ngo ari abanyabuntu. Musarire ubuntu bugize imyaka 2000 birenga na 24. Witwa nde papa? Ngani Yesu ageze igihe kingana gite yaraje agapfa kagenda. Imyaka ibiri ingahe? None abahungu bavuye igahororo n'abandi bavuye mu kajembwe ni gute bavuga ngo bavumbuye ubuntu? Ahubwo uzababwira ngo bafite retare. Bafite retare mu kumenya amakuru. Bafite retare cyane. Bafite retare kabisa. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ngo twamenye ibintu ibihe bintu bisha. Yesu agize imyaka 2000 birenga yarapfuye. Yarazanye ubuntu. Niwe buntu. Nimuvuge ngo amen. Aravuga gusa. N'abafarisayo zarabacanga. Yababwira ngo nije mutsima nimundye murabona ubugingo. Abafarisayo batebetse uwo bantu abaza baribwa mu. Turakurya duhereye. Hallelujah. Amen. Akababwira ngo basogokuruza abanyu bayiriye umutsima imitsima musanzwe muri bayirire mu rutayi bararimbuka. Ariko arababwira ngo jewe ngurya ijambo muheza. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Ngo wafite ubugingo no selema none ngo ariko kuzageza mu bugingo bw'iteka ryose. Atukuze Bwana wa majeshi. None umuntu ari mu kwigira gutya gusa ngo sinzi ngo umuntu yanyuze ngo kwishuri runaka ngo yavumbuye ufite mentality ko yigize cyane. Goye cyane. Yesu Kristo, Yesu w'i Nazareti. Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu. Hallelujah. Siwezi mimi kushinda mambo ya shetani, ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Abantu bagiriwe ubuntu. Paulo yaravuze ngo muri abo bantu barimo. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Yaravuze ngo nije mu bintu nk'abo banyuma yagize gute yabonekeye. Kandi ngo yaniretse meze nk'uko kumwana ngo w'icenda. Umwana utarageza igihe cyo kuvuka. Avorto. Umwana utarageza amezi yo kuvuka. Aravuga ngo icyo gihe naje ngo nicyo gihe yaniretse. Nicyo gituma ngo izo mpamya ngo ndahamya gusa ibyo nabwiwe ngo ndiko ndahamya uwo nabonye. Nimuvuge ngo amen. Ari mu nzira y'i Damasiko. Oh! Hallelujah! Amen. Umuntu yomenya ubuntu yamara kagenda amatambi gute warabenye ubuntu. Buntu buza bukubohora. Buntu buza bukiza. Ubuntu buza buhimanura. Ubuntu buza bukura umuntu mu rugondo rw'ibyaha. Ubuntu buza bukura umuntu mu ngeso. Stile y'ubuzima bw'umuntu izihita ihinduka totalement. Ubuntu si ukuburirimba. Ubuntu ni ukubuviva. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ubuntu ntabwo ari amadisikuru. Ni life. Ni ubuzima. Icyo twakuye inyungu twakuye mu butumwa bwiza. Nimuvuge ngo amen. Twaratsindishirijwe. Ejo twarabivuze. Habonetse sibititi. Umuntu wahagaze mu cimbo cacu. Twebwe abanyabyaha turarekurwa. Uwo muntu
akonsoma igihano cyose twari dukwiriye gufata, aja mu cyimbo cyacu. Ibyo ngibyo tubihabwa n'iki? N'ubutumwa bwiza. Nimuvuge ngo amen. Iyo twakiriwe ubutumwa bwiza tubarwaho gukiranuka kutavuye mu byo dukora, bivuye mu byo Kristo yakoze ku bwacu. Nicyo gituma umuririmbyi yavuze, aravuga ngo kwa hiyo ngo namwambata Mwokozi sitake kumwacha, kwa kuwa alinifilia dhambi zangu na zako alizichukua. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka nze gusoreza kuri aya magambo make, nze guheza mwene data. Ariko Mana nyir'ijuru, Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Mana nyir'itore, Bwana wa kanisa ni wewe. Icyaduheza ngo tubone abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu bayishuriwe ikintu cy'ubuntu bwa Kristo Yesu. Abo bantu ntibagira ishari, abo bantu ntibagira amahimba, abo bantu ntibagira amaryogo, abo bantu ntibaza bitwara uko bitari, abo bantu bahora bera imbuto mu gitondo na nimugoroba, abo bantu bahorana igitoto no mu gihe cy'ubukame n'igihe gikakaye gikomeye. Abo bantu n'abantu Bibiliya iravuga ngo n'abantu batuye ukwabo, ntabwo bashobora kubarirwa mu banyamahanga. Igituma kigenda ukekwaho ubuntu ni kwa sababu ejo twarabivuze, nuko umunyonyo wawe utigeze ugira gute, utigeze usharirwa, utigeze uraconkisi. Igituma abantu bakigenda bahaye baguhunahuna ni kwa sababu kingari nao natana muracafatikanije n'isi na systeme y'isi. Ariko Yesu yo atukuzwe Bwana, atukuzwe Kristo. Yesu yakugezemo aza gusharira kuri systeme y'isi, umunyonyo bakawukata mugatandukana n'isi burundu kuzageza iteka ryose. Nimuvuge ngo amen. Amen. Twongere. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyungu ya gatatu tuzadukuramo ni ugucungurwa. Ni ugucungurwa. Ijambo ryitwa gucungurwa. Yo ni inyungu ya gatatu tuzadukura mu butumwa bwiza. Gucungurwa. Bagira ikibaryita ngo ni lutrosis. Gucungurwa bivuga iki? Biravuga ngo ni rasha. Ni ukugira gute? Ni ukugurwa. Kugurwa. Cyabura kubohorwa. Ni ukuvuga ngo iyo ducunguwe, nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Twongere. Bwana Yesu asifiwe. Iyo habaye gucungurwa, haba gucungurwa ku buryo bubiri. Umuntu azacungurwa atukuzwe Bwana wa Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Iyo umuntu ari umuprisonier, kugira ngo babashe kumucungura, nuko agomba kuboneka umunyembaraga, akaza kanetraliza station ya polisi, akayishira chini ya ulinzi, akabahambira utundoyi, agafungurira abaprisonier bose bakagenda. Barya abaprisonier bacunguwe n'umunyamaboko. Turi kumwe? Nimuvuge ngo amen. Uko ni ugucungurwa kumwe. Gucungurwa k'umuntu w'imbohe birasaba yuko aboneka umunyembaraga. Nimuvuge ngo amen. Habe na Yesu yaravuze ngo nta wo kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo aje kumusahura iki ibyiwe, ngo atabanje kugira gute kumuboha. Nimuvuge ngo amen. Rero icyo bishaka kuvuga ni iki rero? Iyo umuntu ari prisoner, birasaba yuko aboneka umuntu w'umunyamaboko aza agakubita kamenagura, akinjira imboha akazitahanza, akazibwira ngo vous êtes libérés, nimusohoke muje kwa banyoko mutahe. Ibintu biracize. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Twongere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aha kabiri, aho umuntu azacungurwa, nimuvuge ngo amen, ni igihe umuntu ari imbata, esclave. Iyo umuntu ari imbata ntiyakoreshwa amaboko. Ko murumva? Iyo umuntu ari imbata ntiyakoreshwa amaboko. Iyo umuntu ari imbata hakoreshwa ikiguzi. Haba ikiguzi gitangwa kugira ngo imbata igire gute
kuboho. Umuprisonnier birasaba umunyembaraga, imbata birasaba ikiguzi kugira ngo imbata ibashe kubohora. Je nari imbata mpumudendezo, Je nari impumyi arampumura, je nari ntumbi Razura mazarazura nimuvayo mahoro Yesu yampaye. Nimuvuge ngo amen. Amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muza musoma inkuru y'abana b'Isirayeli muri Egiputa. Timuza muyisoma muri Exode mu Kuva. Igitabo cyo Kuva. Timuza musoma inkuru yo kuva yo kwabo ko mu gihugu cyo muri Egiputa. Niki cyakozwe kugira ngo aba bana b'Abanyesirayeli babashe gucungurwa mu buretwa bwa Farawo. Niki cyakozwe? Ko ndababaza niki cyakozwe? Hari ikiguzi cyatanzwe. Arababwira ngo nimugende mufate umwana w'intama mumushinje amaraso muyasige hariya ku bihamambiro no ku nkomanizo z'imiryango. Arababwira ngo marayika w'umurimbuzi naza gutambuka akabona amaraso ntacari mutware. Ariko iyo haza kuba Akanyesirayeli kibeshe tigasigeho amaraso ntabwo kare gusonerwa habe na gute. Umurimbuzi marayika w'umurimbuzi yari kukwanyuraho nako akakajanira n'Abanyegiputa. Ariko ngo babimenye neza, nimuvuge ngo amen, ngo bafata ya maraso ngo ariko tekereza ibi bintu ngo bizera ico ngico babwiwe n'umugaragu w'Imana Mose. Bafata amaraso bayasiga ku nkomanizo z'imiryango. Reka mbabazi, ariko mutekereza yuko amaraso y'intama yabashije gukingira Abanyesirayeli ari yafite agaciro gakomeye kuruta ibitonyanga bya Kristo Yesu? Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe sana. Marayika w'umurimbuzi aratambuka yinjira muri Egiputa. Sinja kuvuga ibyahakorewe, byarahakorewe birarangira. Abanyegiputa baba libere bafata urugendo. Tuza twagiza turimba karirimbo kavuga ngo bose bashira ubwoba, ngo bagira gute? Bashira ubwoba bose baratashe muri gakondo yabo, bavuye mu bata, bavuye mu bata. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Reka mbabwire ibyari bitubase inze gusoza kugira ngo tubashe kubohorwa. Ese twari tubaswe niki? Byari bituba ariko bacu byari bitubase. Kimwe cyari kitubashe, twari tubaswe n'ibyaha. Ibyaha. Bibiliya iravuga ngo umuntu ukora ibyaha niki? Ni imbata y'iki? Ni icyaha. Reka mbibabwire, ninde muntu wigeze anywa itabi hano atari yakizwa? Nta numwe uhaguruka pingo ngo uko muri ibitangaza. Ukamuhagu muzamugira isoni. Haguruka papa. None igitangaza. Nawe urari ngoye ngo uhaguruka papa. Ese ko musetse? Ejo sinabibabwiye. Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Habe na Paulo yageze aje gutanga ubuhamya akabanza akababwira uwo yahoze kuba we. Nimuvuge ngo amen. Ariko akababwira ngo ivyo ngivyo byose abantu bambaragaho nuko nyine yari muri iyo system. Ariko ivyo ngivyo si Paulo kiriyo ngiye. Uyu ni Paulo mushasha. Nimushaka mwumve mufite umutekano muratekanye. Muri kumwe n'umugabo utandukanye na wawundi wa kera. Aba nabagabo batandukanye nabo bahoze kubabo. Nimuvuge ngo amen. Noneho twobazo n'umugabo cyabururiye tukamubaza ngo ese ububata bw'itabi ntubuzi? Arabuzi. Ashobora no kutabasha kurya atarabona itabi. Yosanga aho ryanitse ntarya afite, yohambira kuri iyo ryiba. Nibyo yobona akantu k'ibihanga kashize amenyo kataheruka gukaraba katarosada,
gasigaranya infinite na gutya yo kusaba atitaye ku kindi cyari cyo cyose. Kubera iki? Kubera ububata. Akabyuka saa 9 z'ijoro akumva yuko nta kindi yokora no kunywa itabi. Mwicarire ububata. Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Muri kimwe ubutumwa bwiza buza bukora mu bantu, buza bubabatura ku bubata bw'ibyaha. Haleluya! Abo bantu tibaza bagenda barehareha papa. Yesu uzi kurehareha yewe. Kurehareha no kwira. Uguhunahuna. Tibaza bagenda bahunahuna. Hari abantu baba mu ikanisa ariko buza bugenda buhunahuna. Kakagenda gahunahuna. Baza mugenzi wawe ngo Yesu uzuhunahuna gute wewe? Gute? Yesu Kristo yaraje. Ubutumwa bwiza bwaraje. Zugenda uhunahuna kuki? Yesu Kristo yaraje. Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Igituma ukicumva hari akarabyo kakunyuzemo, ukumva hari akantu gaheka kuwatira, ukumva hari akantu gaheka gukurura, ni kwa sababu kingali mutumwa wa zambi. Nuko ukifite connectionis na systeme y'isi. Ariko abantu babohowe, ubutumwa bwiza buza butubohora kuvya, no selema kubikora, nta mwanya tugira wo kubitekereza. Hello. Nimuvuge ngo amen. Uretse gusa kubikora, nta mwanya tugira wo kubitekereza. Nta cyicaro bigira muri twe. Muri ibyo yaravuze ngo none ni Yesu usigaye ambaza wenyine. Nta narindi zina ngo no kwemera kuko umunezero n'ubugingo ngo bizayibonekera muri we. Ngo nifuza guhora uko nagira gute naza mpora ngo nize nezeza tita ngo kumucunguzi wanje. Kimwirengagije ngo ntamwitayeho. Ngo agira gute afatisha ukuboko kwe. Aravuga ngo sasa none ni Yesu usigaye ambaza wenyine. Nta narindi zina ngo nashobora kwemera. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Reka nkwereke ariko abantu baragowe. Ububata bw'ibyaha ni bubi cyane. Tazagenda gutya akazayumva hari abantu bo musinyare gusa. Akumva hari abantu bo musinyare. Abakristo ndadusinyare baza bategereza tubi nyuma yabo. N'abantu bagiye nubwo bakiri mu isi. Nimuvuge ngo amen. Ariko sabisi butumwa bwiza buzabuza kutubohora kubyaha. Sisi si watumwa tena wa dhambi. Hatuna mawasiliano na dhambi yoyote. Habe n'igihe tubaye tugize ico tunyereyeho dukosheje akantu. Nimuvuge ngo amen. Umwuka narababwiye ngo uwo mwacu siko twamwise uwo mwacu kurya babimema bazavuga uwo mwacu Roho Mutakatifu niwe uwo mwacu azatubwira ngo njewe uwo mwanyu. hano hinjiye elema étranger. Yelema yaje gute mu mwacu umuntu ne yaje gute akakavuga kinjiye gute hano nigasohoke vuba saka muntu. Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe sana. Ibyaha tuzatubohoka kubyaha. Gucungurwa ariyo redemption. Ubutumwa bwiza buza kuducungura kubyaha tukareka kuba imbata z'ibyaha. Icya kabiri, ubutumwa bwiza buza kuducungura ku mategeko. Amategeko ntabwo tugendera ku mihango y'amadini, tugendera mu kwizera Kristo Yesu. Kandi Kristo Yesu araruta amategeko. Nimuheze isi cyubahiro. Nimuvuge ngo amen. Bibiliya iravuga ngo amategeko yananiwe kugira gute? Ngo Kristo yabigize gute? Ngo yabisohoje muhehe mu mubiri we. Twari imbata y'amategeko.
aho tugenda ariko muheze isi cyubahiro sabura mbaga baheze no mikoro nangiye kwibagabira ariko reka ndeke si yanje Bwana Yesu asifiwe sana imbata y'amategeko Bwana Yesu asifiwe sana ni haryo umuntu azagenda akavuga ngo ubwo badahaye bambona ngo reka nkora ibi ngibi no akazarekeshwa gukora ibintu kubera itegeko ko abantu bagira gute bamubona ariko Yesu yaje kuducungura umuvumo w'amategeko kuko twebwe tutagendera yuko abantu batubona tugendera yuko Kristo atuye muri twebwe Kristo araruta abantu kandi Kristo ntahataba abandi bo bagendaga bitwaje bihambiriye ku mategeko kandi amategeko bakagenda bayasitaraho buri munsi ndetse bakagenda bagengwa nayo nimuvuge ngo amen nimuvuge ngo amen abantu b'idini n'ubu ngubu niko bakimeze hari abantu barekeshwa gukora ibyaha yuko abantu bariko bababona ariko iyo bageze aho abantu batababona bashobora gukora ibara ariko icyo Kristo yaje kudukuraho amategeko nimuvuge ngo amen kugira ngo noneho tubeshweho n'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu ntabwo dukora kugira ngo amategeko ataduhana tureka kubikora yuko twizeye Kristo Yesu nimuvuge ngo amen habe nubwo wosanga ikibindi cy'akanyanga ese ni cy'akanyanga hariya agiye kibira ntiureka kuyinywa kubera ko abantu bakubona ureka kuyinywa kubera ko wanyoye Kristo mwumvishe ayo makuru nimuvuge ngo amen Bwana Yesu asifiwe sana atukuzwe Yesu wa majeshi Yesu yaje kuducungura ku mategeko mategeko yaraduhataga ngo murakora ibi nimudakora ibi murashira murakora ibi nimudakora ibi murashira murakora ibi nimudakora ibi murashira kandi Bibiri iravuga ngo nta numwe wigeza yasohoza nta numwe wigeza yasohoza ariko ubuntu bw'Imana aribwo butumwa bwiza twakiriye Kristo amaze kuza nimuvuge ngo amen abasha gusohoza amategeko yose uko angana twebwe atubwira gusa yuko tugomba kugira gute kumwizera ububata bw'amategeko ntabwo tugenda duhaye twikanga ntabwo tubaye tugenda twikanga Kristo anatosha kwa maisha yetu Kristo anatosha kwa maisha yetu habe nubwo bokujana muri Australia cyabura bakakujana Bangladesh wenyine cyabura iriya mu birwa bya Komoro uri wenyine iyo ngiyo nimuvuge ngo amen twongere Bwana Yesu asifiwe sana ntabwo ugenda wikanga ibintu biguhambiriyeho bisa n'amategeko ahubwo ugenda wumva yuko ubuntu bwa Kristo Yesu bwasabye umutima wawe ibyo iyo uriyo Yesu Kristo yaraguhagije twagiza turimba karimbo ka wokovu tukavuga ngo Yesu ni wimbo wangu na raha yangu nitamsifu hata milele na nitamona huko mbinguni Yesu ni wangu nami ni wake nimuvuge ngo amen twongere Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe reka mbabwire niki ndacu twacunguwe umuvumo w'amategeko ese ko murabyumva cyabura ntimuye mubyumva ariko ko murabyumva umuvumo w'amategeko habe n'ubu hari sije imwe yabaye ikintu gikomeye cyane ku bantu kandi bagenda bagunganira kavuga ngo ariko reka mbivuge ibyacumi ntabwo tubitanga mu itegeko ibyacumi tubitanga yuko twahishuriwe Kristo Yesu umuntu wese wagerageje gutanga kandi uzakomeza gutanga icyacumi nk'itegeko bizamurusha tazabishobora ariko umuntu wese wahishuriwe Kristo Yesu ntashobora kwiba icyacumi ngene bandebye rero ngaho bamerewe nabi umuntu wese nimuvuge ngo amen umuntu wese utanga icyacumi akabitangira ku mategeko kizagira gute kizamunanira ariko umuntu wese wacunguwe ku mategeko akizera Kristo Yesu ntashobora kwiba icyacumi
kubera iki? Nimuheze icyubahiro, nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni gute? Ese ninde muyobozi w'abavuga butumwa hano? Haguruka papa. Ni gute umuntu yoba umuyobozi w'abavuga butumwa akananirwa n'icyacu? Ni gute umuntu yoba umuyumbe akananirwa n'icyacu? Ni gute umuntu yoba kina mama atazatanga icyacu kikamunanira? None ndatangaye. None aba bagabo aba bacu baretse itabi n'abandi baretse guhaguruka. None umuntu yoshobora kureka kunywa itabi ariko akananirwa. Ubutumwa bwiza ni imbaraga. Nimuheze isi cyubahiro, nimuvuge ngo amen. Ubutumwa bwiza ni iki? Ni imbaraga. Igituma tugitanga, ntitugitanga kuko dufite byinshi, tugitanga kubera yuko dufite imbaraga zidushoboza kugitanga. Igituma cyakunaniye nuko nta mbaraga zigushoboza kugitanga. Hari wonse itaje mu materaniro. Nanone ndushake tuganire neza kugira ngo tugubwe neza. Siko bimeze? Ariko mana, amategeko. Sisi ni barua za kusomwa na watu wote ashukuriwe Baba Mungu anayetushangiza katika Kristo na kuizisha harufu ya kumjua yeye kila mahali pa kazi zetu. Haleluya! Amen. Ntabwo dutanga icyacumi kugira ngo tugasanirwe, dutanga icyacumi yuko twagasaniwe. Tayari tumebarikiwa, tayari tumebarikiwa. Muri ibi byaravuga ngo tumebarikiwa hata mwisho. Nimuvuge ngo amen. Amen. Twamaze kugasanirwa. Pastor hano nampeza 10,000 ngakuramwe igihumbi, cya gihumbi ndagitanze kugira ngo ngasanirwe bya 10,000 yampaye. Cyabura ngitangiye yuko yamaze kugira gute? Imana yamaze gukingura umuryango nakiriye. None ni gute Imana izikingura umuryango ariko wowe ukananirwa kubarekonesa ngo uvuge ngo data wo mu ijuru ibi ni bikukoze, izina ryawe rihabwa iki? Icubahiro. Mpamvu tuzatubikora nuko muri twebwe nta system yo kuramya Imana yubakitse ndimo. Hari ibindi tuzaturamya nubwo turirimba ku minwa, ariko hari ibindi twunamira. Sinzi gituma bivuze. Umugabo ngo yaganiriye na mugenzi wiwe. Uzi ko nabavuga butumwa baza barya icyacumi. Ese nuko kiryaharya? Nuko ugira out. Nuko kwirya nyine baza baciye. Umugabo ngo yaganirije mugenzi wiwe. Se nabatindiye. Ngo baganiriye wa. Yari chef wiwe w'akazi. Uwo nguwo yari directeur wa company, yari afite amafaranga menshi cyane. Uwo bariko baganira yari umukozi wiwe. Wa mukozi wiwe igihe baganiraga aramubwira ngo njewe simpaye nibuka ngo igihe mperuka gutanga icyacumi. Ati simpaye nibuka pe, kandi ni umukristo. Eko muranumva neza? Ni kuko tweze tubizi. Aramubwira ngo ariko ngo sinibuka igihe mperuka gutanga icyacumi. Bose wiwe ni ujera za miliyari z'amafaranga. Ni umuvuga mwese mwokwama mu mumenyi. Aramubwira ngo uvuze gute? Ngo ntiwibuke igihe uherutse gutanga icyacumi. Iwe aramubwira ngo njewe ngo ntabwo nibuka ngo igihe mperuka kutagitanga.
nta mwaka nibuka mperuka kudatanga icyacu, ntabwo nibuka. Icyo gihe yageze yiga kuri kaminuza ahantu ndashaka kuvuga kugira ngo mutaza kumukoraho kandi ndashaka kumuvuga. Yageze atwika amakara muri kaminuza, agatwika amakara kugira ngo abone ikimusapotinga muri kaminuza. Hari muri Kongo apana zingizi tubonaga hano byari byoroshe. Abantu bageze bakora urugendo rurerure bakaba kure y'iwabo cyane. Agatwika amakara. Ya makara yahisha isake y'amakara akayigurisha. Muri ya sake y'amakara agakuramo indiziye. Kuva ico gihe kugeza abaye umukiri ukomeye uzwi n'abantu benshi, ngo ntiyibuke igihe aheruka kudatanga icyacu. Ubutumwa bwiza buzabuza kutubohora. Nimuvuge ngo amen. Bana Yesu asifiwe. Dushobozwa byose na Kristo ugira gute uduheza imbaraga. Nari mbabwiye ngo buzabudukiza, buzabutubohora ku mategeko. Ntabwo dukora ibintu kuko abantu batureba, ntabwo dukora ibintu kuko abantu badusukuma, ntabwo dukora ibintu kugira ngo dushimwe n'abantu. Tuza tubikora yuko Kristo yatwihishuriye turamumenya. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubera ntabwo dusukumwa n'itegeko, ahubwo dusukumwa tuba muri iyo mood yo kubana na Kristo muri bene ubuzima bwacu. Cya gatatu byatubohoye kuri Satani. Tumwa bwiza buzabuza bukatubohora kuri Satani. Sisi tulikuwa ni watu wake kabisa. Hapo awali tulikuwa ni watu wa Shetani. Uko twagendaga tukora ibyo Satani ashaka n'ibyo akeneye. Ariko ubutumwa bwiza inyungu kutubohora byatubohoye kuri we. Kubohora niki? Nimuvuge ngo amen. Iyo abayuda bavugaga kubohora, ngwino hano papa. Babigereranyaga n'umuntu wagiye mu isoko. Timwageze mwibuka iwacu mu isoko. Umuntu yageze jana igitungwa ku isoko. Yashika mu isoko agashinga igiti inkomani. Inkomangiro no. Agafata wa mugozi yashoreje ya hene, sibyo yashika hahanda akagira gute kayizirika. Akarindira yuko aboneka umukiriya wo kugira gute wo kwibaza. Siko byagaza bigenda. Ko murankurikira. Nuko ngo ya hene tiyari izirikiye ku giti. Mu yandi magambo ya hene yari izirikiye ku kuguru kwa shebuja. Iyo umuntu yazaga agashaganya ya hene, shebuja yahitaga yumva. Ko muranumva? Nimuvuge ngo amen. Amen. Iyo umuguziga rero yazaga kugura ya hene. Nimuvuge ngo amen. Ya hene yakurwaga kuri ya nkomangiro igahambirwa ku muguzi wayiguze. Uyu nguyu wahoze ari nyirayo bakaba bagize gute baratandukanye kuko yamuhaye ikiguzi akagenda nuko bakavana. Ya hene rero tibi kigengwa n'amategeko yande yunya ya nyirayo wa mbere aba ibisiga yagengwa n'amategeko yande ya nyirayo wagize gute wa kabiri. Ubu ntabwo tugengwa n'amategeko ariko tugengwa n'ubuntu ari wo wabaye nyiritwe wa kabiri. Nimuvuge ngo amen. Uwari udufite mbere twamukuweho, haleluya, duhambirwa ku wundi ari we Kristo. Uwo ni utugenga, uwo niwe ni utujeje. No. Uriya wa mbere sasa akazi kacu nawe kagize gute kararangi kandi ntiyogaruka kuko yahawe iki ubwishu yarishuwe aragenda fini termine. Nimuvuge ngo amen. Reka nze gusoza. Ubutumwa bwiza icyo bwatuzaniye cyakane bwadukijije cyabura bwatubohoye ku mbaraga z'urupfu. Imbaraga z'urupfu.
imbaraga z'urupfu. Sisi hatumo miongoni mwa watu ambao watakufa, kwa sababu tuna uzima na uzima tele katika Kristo Yesu. Nimuvuge ngo amen. Na uzima huo ni tofauti sana na mwili. Iyo tuvuga ubugingo, abantu bazaba burebera mu mubiri. Ubugingo ntabwo ari iki kibiri. Iyi ni housing. Iki kibiri cyakomotse mu butaka kizasigira gute? Kizasubira mu butaka. Nimuvuge ngo amen. Kandi niko bigomba kuzamera. Kuko ibibora ntabwo byashobora kuragwa ibitabora. Ntibyakunda. Ikibora rero kigomba gusubira iyo cyaturutse. Rero urupfu ntirukiyuraho urutavi, kuko dufite ubugingo muri Kristo Yesu. Bibiri iravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ngo nuko bakumenya yuko ari wewe Mana yonyine y'ukuri, bakamenya na Kristo uwo watumye. Soza rero nimuvuge ngo amen. Twasomye hano mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 hatubwiye amakuru meza ariyo nsorejeho. Bibiliya itubwiye ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse kuba ikivume ku bwacu. Yahindutse kuba ikivume ku bwacu. Nimuvuge ngo amen. Kuko Bibiliya iravuga ngo havumwe umuntu umanitse hehe? Umanutse ku giti. Kristo amaze kumanikwa ku giti, automatically yahinduka iki? Yahindutse ikivume. Kandi mu mategeko y'Abanyisirayeli, umuntu w'ikivumu ntiyagombaga kurenza umunsi, ntiyagombaga kwiriza umunsi amanitse ku musaraba. Kubera iki? Kubera igihe cyose yabaga arengeje umunsi, byavugaga yuko yazanye malediction ku isi mu gihugu muri Isirayeli. Nicyo gituma babakuragaho mbere y'Iwakati. Mbere y'Iwakati bakaja kubashingura kugira ngo umuvumo ubariho, kuko bivuga ngo hamanikwe havumwe umuntu umanitswe ku giti, ngo uwo muvumo utaza kuafekta Isirayeli. Bakabakure bakaja kubashingura. Ni nacyo gituma wa munsi Yesu ubwo bamubambaga, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bagiraga umuhango wo kugenda bavuna amagufwa kugira ngo abantu bacikane izuba ritari ryarenga, kugira ngo babashe kubashingura. Ariko ngo baze kwikoza kuri Yesu, basanga Yesu kera yamaze gucikana, kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo ntavuga ryiwe na rimwe rizigera rivuna. Rero Yesu ari ku musaraba ahinduka kuba ikivume. Nimuvuge ngo amen. Ahinduka kuba ikivume mu cimbo cyacu. Ariko kubera iki rero? Ngo kugira ngo natwe tubone ingene ngo ducungurwa ku muvumo w'amategeko. Abiyefesi igice cya 1 umurongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, kuko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Wongere kandi usome Petero wa mbere igice cya 1 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Bene data, inyungu tuzadukura mu butumwa bwiza, ubutumwa bwiza tuzatubona mu gucungurwa. Ubutumwa bwiza bwatuzaniye gucungurwa. Twacunguwe ku byaha, twacunguwe ku mategeko, twacunguwe kuri shitani. Nimuvuge ngo amen. Twacunguwe ku rupfu. Sisi tuna uzima na uzima tele. N'uyu mugoroba wo kwakira Kristo Yesu, washobora gucungurwa kuri ibyo byose, ukaba ufite ubuzima buzira iherezo muri Kristo Yesu. Nimwakira ijambo ry'Imana.